up right now. As you can see tonight, we're having that is the wedding of one of the most fascinating artists in Northern Uganda. It goes by the name Figure Boy. Can you imagine? His name is Figure Boy. And tonight is wedding, and somebody who is amazing thing that I got tonight is that for a long time I knew him as Figure Boy, my best friend, my ride or die. And today's name, I'm shocked to hear Fahad. Jesus! Have Jacelens Igwe tini tinyo ma Figure Boy. Mano Figure Boy jago nyokati ningo pera dangyo. Edo ami to pay kong slens charo duo ko duo ko ringoni. Figure Boy ti homeo ko. Adua more. Adua more. Ana bedo chairman no wulu. Chairman. But to ale. Ame yin pot pe to penyo. Yin ko ngen yang ni. Kana ya ko ye togo no. Jo ame awe ko che. You know. Before I step down, I first need to prepare for what may come and how they will survive without me. Okay. So, since Anabedo CEO, the ambassador Wulu United Association, we need to first sit down on one table and we see who my successor would be. Because actually I don't trust everyone. Okay, kwa penkiti. Unyoti nu role la menu Figure Boy tete yo. You Wulu United. Udo tiyo ba ye file lere. Mio da do tini choba no tuno kakana wane kanisha kan dong wan rwa ko rin chie o tiyo ba ye file lere officially. Ame endo tiyo me cha ni udo yi toga pat endo tiyo me borwa endo pero mo me yo nakatam. Endo teacher and responsible. In fact, what are responsible? But it depends on kind of responsibility. With me, I have my brother, none other than Barry, the original icon. Yo, tia ber. Apoya matek. Aman Figure Boy nyom ko. Orwa hagir ko ina yiti berni. Yeah. Kai get you mega tuna wene. Yo, mega dang pa bera bor ritual. Jiken ni ngeo kara en daho podpe. Bad gire. Kara me wanu binu winya hamo no tie loki ana beru moyi. Uno gendu yiti ko do binu ballo ko ya do. Ene nyaga bina ben moy no poda dia moy na ka chani. Supo di moy. Apoya. Nyo ko portia me mitum ko bijo adu tu dong. Tutwale boru wuli. Boru wuli eh. Menu ana dikin gini. An loka worke na pol petie. An ginien bedo ka chawa ni urama. Kede mira me chunyi tie ni ngo. Tegi chawa ni urama. Ene no dadong bedo kitu. So tegi chawa ni urama. Inu were tu agir ko. Yeah. Ana mita kore cha Figure Boy ga yu ya tura ana pie diving ma ko tedo moyo ana ya mitu. Wada pimo jo kilo meneno ana pepe ka bera. Kanya ko Figure Boy lebla ko. Figure Boy no better woba mangwela better T6 packs ngogen luoni figure nu committee amenene mire. So my boy chere better wobi. So nu better ngwela better ticket 6 packs amera magwako nu guputi ame kagin no bin ramadang tuar rawgin. Me rauna mo yitena better me nu gin. Amane ni ana ngeo ni shawa moro wan toro bedo kere shawa e ka to lok kere Figure Boy atam ni ka chwali Figure Boy message wara chiala ken. Gin kere Eve. Figure Boy won kere Eve wana maru. Wife material na unity uno. Eve mono husband material na unity uno. Lono mo attack bunde to rwati wona laptop kana bere gundo ibere laptop. Kire de chak bunu kire chwan te di wone wana mi de dong wot kito naka. Kanda maru ye kelu na nyima ba so wana poya dwa ko poch dang dog mar yo mirni anene de wuni nyuru no bor wer kire bor bulu. Jodu judo man kong nen ni boru para ken na yini ma ko kamera ni yini da ko mondo tiata en gina do kan pe ame yini be ipeda ma chel pe be da chilam ma rio yini ko be tiata uloni kila ngo yini ker me pi mu winya ka ngano donc ta mana mi yi wano ko por gina do yini nene bot Figure Boy de kan yini do tema man tam gina do be di chi an nena pora pe ke ne chiate ti peramo ring no ta me ko chiem ka da chwe do chiara ma ko ring ana gera be do yi choba over ta ro ga mor ba won ko kan ta ru ga ru golden apoya. Thank you very much. That has been Jacelens Igwe ente yi herme wanu binu tunu umoho cha den inyoma woma telong ninga
Figure boy. Figure boy. And with me today the user suspect. Man kado. Like ketut ko nya ver ko. Mian tut nya loy ko. In pengonya. Penny and pangyonyi. Jo meten and what ticket Becky. One or two represented. TikTok family. Jo amo or wa one or two ngo. Otuno ka. One or two. Man tinu mama Dr. Lomeri Puth. Thank you very much. That has been how one binu nyom da jahoni ko. Eto atin da hocha ko bichil. Atin da hocha. Chill. Atin o bicha. Chill. Kai king nyom figure boy man do mai lao gani kor ngogi. We Let's go to the big side. Let's go to the big side. Hey! We changing our old man. We get you there. Kwena mecho horo chunya ngwa me yini me yobodgi achala kwat. Koptieni kai kwano ya gege kobne karame obanga okera dam kede kawa e porme Eden Adam te won me chako nyingleyi te duogo nungo tuolo bolo daho kune ko chiko gine yatiene di porone chuny porone pecham daho te cham moko kun tuol ko beni obanga goba ani nako batene cham we nen kai to daho te ponno daho te chamo kun tuola koro daho pete to tuol te ko be daho ni ba ongeo ko ne che le bino chamburu uli bido kuna rieka chalo ba do piman pimito bida rieka chalo ba te miyo jo chamo kori arik pota ni cham dung eno mio nuara akoboni achalo jo mo nyomere memi wabero ikarado ba obino meroto gi otieno cha bo ngwen ginte winyo tieno ba atia bino tengwe chote pono ko te chako koyo poto lam mebero bongo pieno ugengere wangio yabere chako neno norogi ento omwecho karachiel amenyuru ni kwena miyo bang jo amo nyomre tieni beri ora miro kanyere peko rombe tie awute no mokeli peko tuo da robini ot elo tieni di chwinyu ngwecho karachiel pono karachiel kanyo karachiel to karachiel pien nyom to eno bira gikimere Kan karachiel ngwecho karachiel jochiem karachiel jori jo bet karachiel da akurani kire jiri ameti luche chwara mera chiel tina para bichiel kira par via bero ame karame naume mo bero tara luchi o ko bi luchi ni yino ya wore woro bani ya re dokturu do wore nyomere luche te ko boko ba chiel ko bani atat pe wera tubire kedi pien amiro ko bani pe do abinu we katwal kana yini wori yana worie kana yini to yana toye kana yiki yana ndanga yikeye joni binu bero jona donc pe go kapo kere kiro banga mi ginora rat tia kinawa that is the greatest covenant naume luchi otimo bang naume o mio bang opoyo en o bang bino paro pire bang bino kwe chunye kere boas atindo wako bini Yesu Kristo ni ente bedo taro me ye ame Yesu Kristo yaye bang me polo mi ogum amen ber